MDC ke Sorengkam konstituensi ba penyat sing CM ulawan ra senan da resolution hapo ke yeng dorbar ke KHDC haka arp santrik jeliu halor ke jingwan ban peniar puot ke Meghalaya Urban Development Authority muda haki babuan ki jaka ki bahap apo jang district council kata hadien bakala penmi ya ke notification men haka arp hotrik Kuala Lingkod ar hajar katsan kabla batha ya borok ki pajba ki bakwa ban yo boarding electric na katnat MEECL bat ke umbam umdi na katnat PHE kidai ban yo shwa ke NOC na kemuda uba peniat ulaong bakat kum ke Meghalaya Town Planning Act kat kandai spa nyo pulai kabala kedau syai baka municipal kamla ban le tam ye ki jaka bapet ki district council hendrai kani ke jingle kani katnat kalawan ra ban ya ke jinge iki patba nong song snong habai shi mentah kani ke resolution na kaliang uba KP Pangyang MDC ke Rambrai uba Adelbert Nongrom MDC ke Jiao bat uba Ahmed Ba Lingdo MDC ke Mairang kila penpawe ke Jingso Kya halor kani ke jingle ke muda bantoria buntri konsensi tang bakakwa banwanra iki kampen roy kaban kata kelai ki pajba hadien habun haba jubab halor kani ke resolution nakaliang UEM ketnat finance uba Antonio War ulaong ba nakaliang ke isi menta kadang penkre bakan tawe ke building bylaws da ke jinga trailang bat ki town committee kenang bala da ka ele persya kanong ka baklan ulaong ru baka isi kanum aila satya ke sarkar bakan kini ya ka hok chung ka council ya put ka muda ka bakan tu ya put li isnong di bahap of schedule area di revenue plot na ka mentar kataru mentala ni benan pa NOC nanti ka building construction mentar ada what ikini ki organization neki political parties kin Islam haru kata-kata building permission kat utam ni kiba kiba high board ibarit kinai ban up ban yang lain deki benar deki ho benar deki senam ban yo kata kat NOC deki duk dapat ya gahok ke baki kita ban yo habis dia ke boarding electric dengan snow kani kadi ke ba ke jingtmu ke ba bure jingtmu ke ba buitpo kini kinong ilang naduk ke minister ke beripek yang kena ketengah ke kong amperin naduk ki principal secretary ki officer terter ke bagi temukan cover hapok kani ke master plan kalong baik ngatrai banyo scheme nani banyo kisah hambun ngan kan syah ni persya kita scheme dari pipan apa sorkan teng bakin yo henry to ai bakin pan kita scheme nani ka kanunu ka jimun toy nam ta ban penroy sol lani nak kamta ban penroy ki kaput lani ki kapsol nasno ba kide badan penstom pat ki pai kila ban berian kita ka skim kila ban warra kita rekenum dei pat ban penstom ki pai ba ni ngasukmen nomor kani kadi ke isu kalau minta gula penpluma ya ki babun balang ya ki bun kinong song jong ki snong ki hau ki jomi tang ya kinong song jong ka Shillong Municipal Administrative Area kabang wala juries menchwa ngai menta lakran saya ki Shillong ki bulan Sabah ini kecekap hawa pipet ya ka notification ni pembalokran mapnya session ila peni definitely kalong in contrary bening kong ya ka section para ko ni jong section ni hadian ya ka notification number 44-1 dated 16/1/1934 under Indian Foreign Jurisdiction Order in Council 1902 applying the Assam Municipal Act to the Khasi state of Malin. Hadian kalong in country ya kami Meghalaya Town and Country Planning Act. But definitely kadonru ka case kabala I order that Supreme Court ha kasnem kakndai spa nyobusan kata ka case ka makikot ka sila case hakawi pat kaliang UEM bapet ya katnat khai ula pensai baka KHDC kaladep ban khang swashipor ya kawai ke unit jong ka company Rees Air ka balatip kum ka Meghalaya Agrovet Private Limited ka badan ha Mauthai Riphoi District hadian baladan ke jing ujor halor kani ke company halor ke jing penjaklia yakiwa handrai hakabai dei baka trading license jong ka Meghalaya Agrovet nakaliang uba James Liang ulayathu
bakat kum ke section 3A subsection 2 omla ban khang ni ban I trading license. Habuan ra ya kijingkeli ba dan kupar sumer MDC ke omsning ula penken mau bahaka arpu atrik naitung arajar khatsau mau lembot ba James haringkat kipat ba kibla lej ban khang tala ya ketika company resl hadien ba kimla syu ban sha ya ke jingle authority ketika company. Hakani ke dorbar sakhi bo deputy chairman ubadang chusha jit hinin kasngi uba Gabriel Walang ulayo ban penia ya ke dorbar hadien ba ka shongkonor jong ka KHEDC kamshim la poi dorbar. Respected Deputy Chairman, Honorable Jengli Biak ni yang in charge of trade, nampaknya ini di orang Ismail atau di district tu kan, sistem macam semula ni berkat bagi hajar bagi pada kalian untuk umsing konsensi, pada kemauti konsensi, kalau kalau rem kajingdon juga mereka agrawat hang teipo district kejongi kawara ya kajing jeklia ya umba mundi ti ngila hang tala ko rengkat ki ni sekilang ki lembah shlong per baki nong shlong nglai mi lang ki ketika sini ti ngapa mantit ya ketika trading license jong ni ka amrit jong ka ni ka megla robert la cancel le ya Deputy Chairman, sir, awal kali kali jadi halu nampak sungsai, nomor kali kita ka amrit le ka agrawat na, nomor kakum ka question di hak ni, kali kali kami kali agrawat, rek tak amrit kita nak try komplain singa deh ini bukan kami kali agrawat, apa specifically dia ka agrawat. Reading license, kami kita. Kalau reading license, ini sudah kita punya. Kalau kita concern ni pakai segala cuba ini. Mungkin mana? Doktor beli beja. Kalau related with this company, so apa juga? Aku basically apa nagalian iba nabo bulan nanti nak po usning ikili yo hanya bayar ka license juga agak lakukan sel ni. Nak cuba nagalian kejungi di okay. Tempat cancel nampak bahadu mereka ini kalau pergi condition dibangi tu stop Islam apa nak kami tidak sesuai kibah junah maka kom ka section 3A subsection 2 dalam pakai syarat kita kom dari section ini hapat baik kita kom ini ada kita kom dari ta rules anak mengimak kan ya kawat ya talak ini Hang tinggal jingli jupi gara Jepang ka megla agrobet le Jepang ka amrit namara ka tu jingli jupi gara Jepang ka agrobet so subab specify ka jingli jupi megla agrobet kayo tang ko trading license apa tro siang klik tro kumno gani company kadang tang ko trading license the go unit kala ban operate atli unit kali kalau highly illegal nomor kakom kawan ban ya kan ini kawan kawan apply trading license ni apply di agrawat ya kan negerian agrawat mo kam sembatai larang bu unit ada likely dekoi ka license kala apa ka license di unit lu tambah ban hakakom ka tani unit ki batai hang ni kakam batai sai ba dan bu ada ikil ni kata dekoi ba kakom ka di ba kakom tani ka jing siapa jona hang ni kalau entah kumno ba ko trading license dan function application kabam la ilong kita Dapat sangat mah, nampak berak, lalu sport tarik kini kita sport tarik pada bahan beliau, inspection berada napok face ni, dikelak kita buat jishna kita balai, untuk buat ini kita, apa ni kelas kita ini kita beri kakak, ya, orang ni kat keheng ni, फिर बिना रखा थी नगले न जोपी महा बना रखा कुछ की आवाज शब्द nanti को भी को में apa kita masuk dong te hani na pasangnya amara hapor ni pasangnya ilapa ni kori ya sport tarik na kadrio but kini sing kori report kita kita akan boleh detail ini mah amara report kita dari fikwa yang sepak sport first sepak sport sai